Dostlar, bugün sizlerle 11. hafta dersimizi başlıyoruz. Salam урматтуу достор, бүгүн сиздер менен 11 hafta сабагыбызды баштайбыз. Бул жакта адаттагыдай диалог менен баштайбыз. Биздин бул жумадагы диалогубуз телефон менен сүйлөшүүдө болмокчу. Серкан Стамбулда туруп, ал эми Акылай Бишкекте отуруп, экөө бири бири менен телефон менен сүйлөшөт. Эми угабыз жана которобуз. Бул диалогду күн сайын аткарабыз. Alo, merhaba Serkan, nasılsın? Merhaba Akılay, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neredesin? Neler yapıyorsun? İstanbul'dayım. Şu anda bir çay bahçesinde oturuyor ve Türk kahvesi içiyorum. Hava nasıl orada? Güzel mi? Burada hava çok güzel. İstanbul Mayıs'ta çok sıcak oluyor. Çay bahçesinden Boğaziçi'ne bakıyorum. Manzara nasıl? Neler görüyorsun? Boğaz'dan gemiler geçiyor, sahil çok kalabalık, turistler, satıcılar, balıkçılar, insanlar güvercinlere yem atıyor. Turistler ise fotoğraf çekiyorlar. Ne güzel. Ben de şimdi İstanbul'da olsaydım. Sen Bişkek'te neler yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Hep aynı. Yeni bir şey yok. Peki İstanbul'a ne zaman geliyorsun? Temmuz'da geleceğim inşallah. Şimdilik hoşça kal. Görüşürüz Akılay. Bütün ailene selamlar. Ушул диалогду кылабыз, урматтуу достор. Эми биринчи күндүн тапшырмасын өтөйлү. Биринчи күндө биз шимдики заманды өтөбүз. Сиздер билесиздер, биз шимдики заманды өткөнбүз. Ал эми бул өзгөчө бир шимдики заман, бул расмий тилдеги бир шимдики заман болот, урматтуу достор. Учурчактын расмий тили. Өзүңүздөр билесиздер, учурчактын белгиси йоор болчу. Мисалы, ben görüyorum, ders yapıyorum, içiyorum, yatıyorum, uyuyorum, gözümü açıyorum. Жалаң йоор, йоор, йоор болчу. Эми бул жакта ошол йоор деле макта же болбосо мектеге алмаштырып койсоңуздар, баары туура болот. Бул жакта мисалдар менен дагы да түшүнүктүү болот сиздерге. Караңыздар, макта. Окуу деген этишке. Макта, андан кийин таандык мүчөнү улап коебуз. Окумактайым болуп калды. Окуyorum менен окумактайымдын эч айырмасы жок. Бирөө тек гана расмий тилде, бирөө жөнөкөй тил деп айтсак болот, э. Ben okumaktayım, sen okumaktasın, o okumakta, biz okumaktayız, siz okumaktasınız, onlar okumaktalar. Эми карайбыз, макта кайсы учурда колдонулат? Эгер эң акыркы үндүүсү калың үндүүлөр менен бүтүп аткан болсо, анда макта болот. Эгер ичке үндүү менен бүтүп аткан болсо, эң акыркы үндүүсү, анда мекте болот. Мисалы, içmekteyim, içmektesin, o içmekte, biz içmekteyiz, siz içmektesiniz, onlar içmekteler. Дагы бул жакта айтып кете турган нерсе ый. Урматтуу достор, муну сиздерге мурунку сабактарда да түшүндүрүп кеткем. Бирок бул жакта да түшүндүрүп өтөйүн. Повторение мать учения. Постоянно повтор кылып турсак, кайталоо кылып турсак, сиздердин мээңиздерге дагы да жакшы сиңирет деген ойдомун иншалла. Караңыздар, бул жакта дагы үндүү, бул жакта да үндүү болгондо биз обязательно анын ортосуна бир үнсүздү беребиз да. Бул учурда ый деген үнсүздү беребиз. Бул тек гана бен деген учурда болот. Бен ичмектейим, бен окумактайым. Же болбосо биз деген учурда болот. Биз окумактайбыз, биз ичмектейбиз. Андан кийин биякта олумсуз дейт, э. Олумсуз отрицание. Отрицанияны кантип кылабыз? Мактанын мактага чейин биз ма же болбосо мени коебуз. Мисалы, чалыш деген сөз эгер калың үндө болуп атса, анда ма. Çalışmamaktayım. Çalışmamaktасın, o çalışmamakta, biz çalışmamaktayız, siz çalışmamaktasınız, onlar çalışmamaktalar. Ме кайсыл учурда колдонулат? Эгер ич деген сөздү алып көрөлү. İçmemekteyim. Бул жакта мама, биякта меме. İçmemekteyim, içmemektesin. Ушундай улантып кетет, урматтуу достор. Биякта дагы бир мисалдар бар. Мисалдарды окуп берейин сиздерге. Özel bir firmada çalışmaktayım. Жеке bir firmada çalışıp жатамын. Türkiye'de 4 mevsim aynı anda görülmektedir. Türkiye'de 4 mezgil bir uçurda görünüyordu. Bazı hayvan türlerin nesli tükenmektedir. Keyberki hayvanatların türleri çoğalıp bara жатат. Antarktika'da insan yaşamamaktadır. Antarktika'da insan жашашпайт дейт, жашабайт дейт. Yaşamamaktadır.
Dünya Kupası 4 yılda bir düzenleniyor. Dünya Çempionatı 4 yılda bir boluda. Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Dünyanın halkı tezden koyup bara жатат. Burada yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Бул жакта жай мезгили аябагандай ысык жана ошондой эле кургак өтүүдө. Эми экинчи күнгү үй тапшырмаңыздар, урматтуу достор. Биякта чыкма туруму. Чыкма туруму деген кыргыз тилинде чыгыш жөндөмөсү болот, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Эми биякта дан же болбосо ден болот экен, э? Тан тен болуп кеткен учурлары да болот. Сиздер уже баарын көрүп эле түшүнсөңүздөр керек. Дан деген кайсы учурда болот? Мына ушул учурда ден деген мына ушулар келген учурда. Ал эми фыстыкчы шахап деген биздин каткалаң үнсүздөр келе турган болсо, эң акыркы сөзүнө, тамгасына, анда биздин д ыстык айланып кетет дагы таан же болбосо тен болуп калат, э? Чыкма durumunda дагы бир өзгөчөлүк бар. Мисалы караңыздар, эгер кайсыл бир сөз үндүү менен бүтүп аткан болсо, биз ага ныны кошуп беребиз. Биякта мисалдары менен бар. Мисал, ушуну сразу айтып кетейин. Domates çorbasından hoşlanmıyorum. Ne deyт? Помидор шорпосундан расасы кандай болот? Помидор шорпосунан помидор шорпосун жактырбайм болот экен, э? Domates çorbasından hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorum деген жактырбайм. Же болбосо мынтип дагы пример берсеңиздер болот. Ben senden hoşlanıyorum. Мен сени жактырам. Öğrenciler kağıttan uçak yapıyorlar. Okuçular neden kağıttan uçak yapıyorlar? Kağızdan uçak kılışuda dedi. Annem soğuktan titriyor. Babam soğuktan titreydi. Ben fizikten anlamıyorum. Men fizikаны düşünbeyim dedi. Köpekten korkuyorum. İtten korkum. Kardeşi Leyla'dan yardım istiyor. Караңыздар, бул жакта Лейладан бияка эмне ны кошулган жок, э? Анткени бул Лейла деген адам аты болгондугу үчүн бул жакта кошулбайт. Бир тууганы Лейладан жардам сурады. Пазардан себзе ve meyve alıyoruz. Базардан жер жемиштерди алып жатабыз деди. Жашылча жана жемиштерди алып жатабыз. Bugün Türkmenistan'dan arkadaşım geliyor. Bugün Türkmenistan'dan dostum келе жатат дейт. Түшүнүктүү болду, э? Бул кимден, нереден деген суроого жооп бере турматтуу достор. Эми йөнелме туруму. Бул деген барыш жөндөмөсү. Барыш жөндөмөсү биякта а же болбосо колдонулат. Дал ошондой эле эгер үндүү менен бүтүп аткан болсо, ортосуна ушул ый деген үнсүздү кошуп беребиз бул барыш жөндөмөсүндө. Бияктан мисалдар менен карап көрөлү. Öğrenci öğretmene soru soruyor. Kime soru soruyor? Öğretmene soru soruyor. Annem ve ablam pazara gidiyorlar. Annem ve ablam nereye gidiyorlar? Pazara gidiyorlar. Dal ушул суроолорго жооп берет. Kime, nereye? Antalya'ya hiç kar yağmıyor mu? Бул жакта караңыздар, сиздер менен эгер үндүү менен бүтүп аткан болсо, анда ыйды кошуп берет дегенбиз, э? Бул жакта дагы ыйды кошуп берди. Анталия а болбойт. Анталияя hiç kar yağmıyor mu болот, э? Анталияда эч кар жаабайбы дейт. Buraya gel. Ne дейт? Бул жака gel дейт. Size çok teşekkür ediyorum. Kime teşekkür ediyorsun? Size teşekkür ediyorum. Kimge rahmat айтып жатасың? Sizge rahmat айтамын dedi. Şu güzel çiçeğe bakın. Bul жашнакай гүлгө карагылачы. Dağcılar dağın zirvesine çıkıyorlar. Alpinistler тоонун чокусуна, аяка тоонун чокусуна чыгып жатышат. Bugün işe erken gidiyorum. Bugün жумушума эрте бара жатам. Каяка? Жумушума. Эми төртүнчү күнгү үй тапшырмаңыздар. Бул жакта тамамлай алым. Эмне кылабыз? Толтурабыз, э? Же болбосо могул жерде эки эле вариант бар. Же чыгыш жөндөмөсүн коесуздар, же болбосо барыш жөндөмөсүн коесуздар. Ошонун кайсысы экенин биякта таап чыгасыздар, э?
Эми бешинчи күнкү үй тапшырма кöyде жашам. Адаттагыдай которобуз өзүбүз, анан которгонубузду комментарийге жазабыз, э. Ал эми мен сиздерге окуп берейин. Бул жакта караңыздар, бул жакта кöyдө жашам дейт. Айылдагы жашоону сиздерге көрсөтүп берет, азыр айтып берет. Биз 4 кишилик бир айлебиз. Эшим ve 2 çocuğum ile birlikte şehirde yaşıyorum. Ben memurum, işim de hemşire. Annem ve babam köyde yaşıyor. Biz de her yaz onları ziyaret ediyoruz. Köyde, köy şehre yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta. Annem ve babam köy hayatından memnunlar. Çocuklar da köyü seviyorlar. Köydeki evimiz 2 katlı ve bahçeli. Ön tarafında bir çardak var. Çardakta oturuyor, bazen yemek yiyor, bazen de çay içiyoruz. Бияка грамматикага токтоло кетейин, урматтуу достор, караңыздар. Эгер этиш 3 жолу же болбосо 4 жолу бир сүйлөмдү айтылып аткан болсо, аны йорус, йорус, йорус же болбосо йорус, отуруyoruz деп кайталабастан ушундай жакшынакай бир сүйлөм кылсаңыздар болот да. Эң аягында ким экенин коюп коесуздар, ага чейин тек гана çardakta oturuyor, bazen yemek yiyor, bazen de çay içiyorum деп koysanızlar болот. Orada bol bol sohbet ediyoruz. Babam akşamları çocuklara masallar anlatıyor. Evin arka tarafında kümesimiz var. Annem tavuklarını da ineklerini de çok seviyor. Bir de evimizin en büyük yardımcısı ihtiyar bir eşeğimiz var. Köyde hayat erken başlıyor. Annem sabahları erken kalkıyor, ekmek yapıyor ve inek sağıyor. Eşim kahvaltıyı hazırlıyor. Çocuklar kümesten yumurtaları topluyor. Bazen de bahçelerden taze salatalık, domates getiriyorlar. Sonra hep birlikte kahvaltı ediyoruz. Sıcak süt, köy ekmeği, bal, peynir, yumurta. Биякта баардыгы таза болот, э, айыл жергесинде. Buradaki tüm yiyecekler taze, doğal ve lezzetli. Kahvaltıdan sonra tarlaya gidiyoruz. Tarladaki sebzeleri topluyoruz. Babam bunları pazarda satıyor. Köyün havası da suyu da başka. Buradaki hayat şehirdekine hiç benzemiyor. Burada alışveriş merkezleri, üniversite, sinema, tiyatro yok ama sakin, temiz ve samimi bir hayat var. Gerçekten değerli arkadaşlar. Ve bizim dersimiz sona erdi. Hoşça kalın. Görüşürüz. Selamun aleyküm.